Apa yang subai fi baro syakane gerensan jing syakri na gaktian ga jomutrai lada betulu pa da Isaya wayne kinang yetulu pa yaw balatip kum messianic prophet unang yetulu pa ubayetulu pa syapang Messiah hoy kidan sibon kinang yetulu pa ki betulu pa syapang Messiah hande ga jetulu pa jung Isaya ka khambun ha ga jetulu pa syapang jong ka juan jung Messiah Latibryukum prince of the Old Testament prophets. Uni usyakri jung oblay. Ulayo ay gajimpen pa na oblay. Ulayo yaga kubor na utray. But ulayo tulu pa. Yaga kubor gabolayo syaka jabar Israel. Haga jiray bat kajiwan long briyo jung utray Jesus Christ. Ulayo tulu pa. Bagatay soti kan punkuan. Ulayo tulu pa ro ba on jer kerteng on khot kerteng yo utray Jesus Christ. Daki kerteng ke befer, but kau ini ki kerteng, Isaya yutulu pa, baon khot yau Jesus Christ usim jong ke jingsok, kaperthai ke dan kami ke jingsok, kirimpe yeng ke dan kami ke jingsok, mangaban babi simet ke dan kami ke jingsok, bat banyo igani ke jingsok, kaperthai kamla asde banai, kinong sunshar kinomla banai, kani ke jingsok, daitang utra Jesus Christ ubala banai, ngine pek katu kane. Kibantana ke Bible ke bau Jesus Christ usim jongga jingsok ule. Kabaning kong utrai Jesus Christ ke musim jongga jingsok. One ban peniesuk ye kinong po bat ublay. One ban peniesuk yang barifi baru ublay. Daga jingyap juga ding pana. Ula kira daga pop ke jingyap ke jingtim ke ding pana. Badaga jingyap ke jingum. Ula peniesuk ye ki jaben rio baro jongga perthai. Ula peniesuk ye ke perthai. Nakata kadao. Lada gadai yang fi banyo ke jiesuk baru ublay. Ngidam kam ban kala ka bamot ban priang yo tra Jisu hagadanur ke janga bat jopi bagas nam ke jong Jisu kan sat iki pop janga bat jopi bagila baniyeng ke baksan na khman jongo balai Jisu Kristus penyesuk namar kata bala penyesuk ingi daga jiap ke jo trai bala penyesuk ingi bala pengsan ingi ngidan ke Jiesuk baru balai daga jiap bar ke jmi pat ke jo tra Jisu Kristus kabar Jisu Kristus ke musim jong ke jingsuk ege boleh wan ban ai ke jingsuk hakete ke priang yo wang ye ke jingsuk janga nga ai fi om kumba ka ai ke protein ringa ai manga fi unang roi samu debe de wang suk uto brio boleh ama de ki pop suk uto brio bo trai nyo shu ke jingba mok hau habang yela yo ke Jiesuk badu blai Jisu Kristus ai ke jingsuk ka bapalat e ke jing champang brio baro haleluya kabalai Jisu Kristus ke musim juga jingsuk ke boleh ulapan kelem iki kendro juga je khlat juga je shun ula penduk no ke Yesus dekat jiap juga ding pana sepuluh siti ke Efesus alanang pensyam ke khot ke basyadin Jesus Kristus ula penduk no ke Yesus ula pen khalam ke kendro juga di penya khla ke je perniam ke je per je benrio haleluya ke je per ke je kai ula penduk no ke Yesus ula wanra ke Yesus apreng jong ke je benrio ke kitien ke je sni do ke je niam baro khanang benginwan syaka jilong ko wai hautra Jesus Kristus daga jiap jutra Jisu baro kibla priang jutra Jesus Kristus ublay kwa engi bengindon ke Jiesuk ke jiama ke jiit bengindom dan siuno ke jiaper je benrio sini do ke jiaper ke jak ke kenja sakawai ke bautra Jesus Kristus ke musim juga Jiesuk ublay wan ban ai hangai fi ye ke jing syakri jong ke jing peniesuk bagi long kinong ra khubor jong ke jing peniesuk bagi long kinong peniesuk ki peacemaker hagane ke perthai suk ki ba peniesuk na ban khode ki kun choblay ula IT hangi ke Ministry of Reconciliation nakata kadao tingin bat ya kata ke jilong kawai ke jumun simaku ke jingkum jong ke jingsuk yang ini be abrai ke jingsuk bar ke beri baro namar khlem kata ununu unumi iyo trai sha about Jesus Kristus jong ke jingsuk on shangket apo ga danur ke janga bat jongpi uni sim jong ke jingsuk uko aban sanshar haga danur ke janga bat jpi haga ying sem janga bat jpi haga shnong kata ke imran ke salang haga balang kawang gidon ke bapidon agari ke nong ba agar jela ke perthai kan yo agar jingsok de ba ka periang yo try Jesus Kristus usim juga jingsok ngagar kui bi baro to pilong ke blaker ku ke jo try haga gardeng ke jo Jesus Kristus amen.